kamenyero yenze nyina. Amerika siyo yabona kandi Uburayi sibwo bwabona. Esike Imana natwe igiye kuduhorera nk'Abanyafurika? Ihora ihoze mu binyejana n'ibinyejana by'imyaka, twabona igihugu gishobora guhabwa imbaraga n'Imana, kigahabwa ubwenge n'Imana, Abanyaburayi nabo bagataka inzara, twebwe Abanyafurika twarapfuye, bo bataka inzara ariko twe twarapfuye. Nta muperezida, nta gihugu kiri muri Afurika umuperezida ashyirwaho n'abazungu agakurwaho n'abazungu. Ubwigenge twaburose mu Burundi bishe perezida, muri Kongo bishe perezida, mu Rwanda babatije umwami Rudahirwa ku ngufu, kugeza ubwo u Rwanda barucaho ibice ngo umwami yanze kwakira undi mwami. Ikiboko badukubise. Rero umuntu nimubona avuze ngo Irani gudo, Irani bravo, Irani oye, umuntu utabara udatekereza, nibyo turahahombeye ndetse ibihombo ntibiraza, byinshi bizaza. Ariko iyo bishya bishyira, iyo bitera byerekeza, urabona ko iyi ntambara ya Isirayeli na Irani na Amerika imaze kuba intambara Isirayeli yakururiyemo Amerika, kubera ko Isirayeli iyoboye intambara. Trump ashaka kuvamo, Isirayeli ikaguma irwana ikamwihorera, kuko Trump agengwa ategekwa na Isirayeli. Kuva mu ntambara kwa Trump ntibishoboka, yasizemo Isirayeli. Izi saha rero tuvugana, Isirayeli nayo ku Imana yikuyeho amaboko. Irimo ibice bibiri by'Abazionisite ngo bitwa Abisiyoni, n'abandi bantu ba Judayizime bafite imyemerere ya Kiyahudi, ku buryo usanga nyine harimo ibice bibiri muri Isirayeli: abemera Imana ko ari yirwana n'abemera ko harwana imbunda. Isirayeli irabangamiwe ntacyo. Buno Uburayi Amerika yabujyanye muri Ukraine burwana intambara, buzi ngo buzafata Uburusiya mu minsi ngahe, bakenesha Uburusiya bahita bigarukira Uburusiya bukene, hama Uburayi bukire. Birangira uguciriye mu kaso rwenze nyoko. Uburusiya bwari bwaribitseho imbaraga, Butini aguma yifashe yikomeje, aburonka inkunga zivuye hariya na hariya, abashuti be baramuhahira. Uburusiya ntibwakena, n'intambara bwiyomekaho ibice bushaka. 20% ka Ukraine bagashyira ku Burusiya, ariyo Zaporozhia, Crimea, Donetsk, za Donbass, izindi ntara zitandukanye Uburusiya buziyomekaho, kandi na Ukraine bayibuza kujya muri NATO. Joe Biden arayitangiza ntiyayirangiza. Uburayi burahakenera, bugura intwaro muri Amerika, butangira kugurira Amerika. Amerika irakira, yikoma mu gatuza. Kamenyero yenze nyina. Bukeye Tarapo Isirayeli iramubara iti shimuta Maduro, ufate Venezuela, ukupira Abashinwa n'Abarusiya, uzakira. Izi nama zimeze nka zimwe bagiraga bene Hadadi, bakajya babwira bene Hadadi ngo mu kibaya uzabarusha amaboko, ngo Imana yabishoboye mu misozi, kumbi no mu kibaya irarwana. Bitihwe Tarapo ageze kwa Maduro, abona umukino uroroshye, bigenze neza, abarohotse, agiye muri Irani. Naho yohereza yiperereza, babanza mu myigaragambyo, bashyirayo special force, bategura indege, bategura ibitero, bashyirayo abantu barya ruswa, biturire. Ubutegetsi bwa Irani buragambanirwa, ikubitiro bica abayobozi bose. Imana niyabakuraho amaboko kandi ari abamizirimo. Amerika itangira gusekura amazi mu isekuru. Ubu noneho ibyari icyumweru kimwe biba bibiri, ibyari bibiri biba bitatu, ibyari bitatu biba bine. Ngira ngo ubu kwezi kuzuye kurengaho umunsi umwe. Intambara iri kuba, Irani ihita ifata urutirigongo, ifunga umuhora wa Horomozi, ibara riragwa.
uburayi buba bwikubise mu bukene butateganyije. Burayi Imana nitanga byose ntabwo yabahaye gaze, yabahaye gaze, ntiyigeze ibaha ibitoro, ntiyigeze ibaha ibyo byose. Nibyo bakuye muri Afurika n'ahandi hatandukanye mu isi, barapakira bararunda. Uburayi bwikupira amazi n'umuriro kubera Amerika. Horomozi irafunze. Amerika yagiye izi ko izarwana na Irani nayo kuyihima. Ibihugu byose biri hariya Amerika yabonagamo inyungu, Irani irabirasa. Amerika bizongera isubire ku meza y'ibiganiro na Katari, banegoseye bati rwose twarabarinze ariko ibintu byanyu byarangiritse, turabaha impozamarira. Ariko buriya Katari irakangutse, ntugire ngo bitebe bitebuke. Baze militeri zizava muri Katari, Katari ishaka uko yirinda. Abu Dhabi nuko, Sri Lanka nuko, Iraq nuko, Kuwait nuko, Arabia Saudite nuko. Ni ukuvuga ibihugu byose Amerika yari ifitemo amabaze militeri zero n'ibice zero. Nose wagize ngo izi mbaraga ni za Katari, ubwo bwenge ni ubwa Katari. Ni Imana yashatse kwanika igihugu cyitwa Amerika, cyazengereje isi muri Loni. Amerika irica igakiza. Amerika ishyiraho amategeko ikayarengaho, ntawe uyihana. Ariko abandi iyo bashyizeho amategeko bakayarengaho babagira ibisiga. Putin yarenze ku mategeko mpuzamahanga, u Rwanda rwayarenzeho, u Burundi bwayarenzeho. Ibihugu ugasanga nta bifite ubwigenge, ariko ubwigenge buguma buragiwe na Amerika, bucungwa na Amerika, mu biganza bya Amerika. Hano rero icyo narindi kuvuga ni iki: Imana yo sumo ishobora guhora igahorera umugabane wa Afurika. Niwo wabirenganiye mubihomberamo, kandi ari utunze, ari ukize, ari wo mugabane bivugwa ko Yesu yagiriyemo ingendo zitari nke, bivugwa ko umugisha uri muri Afurika utagira uko ungana. Kandi koko ikimenyi muri Afurika nta neji tugira ihoraho, neji nini cyangwa into. Muri Afurika nta biza bindi tugira ngo usange kuhaba biragoranye, bibe mu mvura bibe mu zuba. Uyu niwo mugabane mwiza ubaho, nta by'ubutayu by'ubugaragwa ngo tuvuge ngo hari za sikoropiyo ngo za turembeje by'ubugaragwa. Tugira amazi tukagira imvura bihoraho n'izuba. Icyo gihugu rero uwo mugabane ni mwiza, ariko abazungu baratubangamiye kuva isi ibayeho kuzagezana n'ubu. Uyu munsi wa none rero rwose Putin ntudutererane. Putin nabonye yidekaraye ku karubanda ko agiye gushyigikira Irani. Muze ku Imbabazi TV 3 mbona Putin yidekaraye yirekaramye. Hano muri Lebanon bidekaraye barirekarama ko bagomba gushyigikira Irani. Ubushinwa nibwo butaridekara ariko burimo, na Korea ya ruguru iri kugaragara nk'ishaka ariko irimo. Mwese mujye hamwe mushaka kwibohora no kwigenga ku isi. Ibi rero niyo mpamvu nababwiye ngo umwanya wari wose akanya kari ko kose havamo intambara ya gatatu y'isi. Niba Amerika ivuga ngo yatanze iminsi 10 ngo nirengaho ngo irigarurira ikirwa, Irani ikavuga ngo natwe turareba igihugu dushoboye Amerika ikoloneza tukiyomekeho, Uburusiya bukavuga ngo twinjiye mu ntambara, sawa. Belarusi ikavuga iti muca akarengane, sawa. Korea ya ruguru ikabyamagana, sawa. Ubushinwa bukabyamagana, sawa. Ubwongereza, abanyaburayi babonye nibajya mu ntambara ya kabiri ubuzima burarushaho kuba bubi. Kandi niba abanyaburayi bamenyereye ameza ya mu gitondo n'aya saa sita n'aya nijoro, ameza ariho byose n'ingendo uko bazishaka n'uko babyumva, bari mu buzima busa na paradiso. Uyu munsi wa none hakaba hari ikigomba guhinduka. Ubu birasaba ko abanyaburayi bari burebe kure bakavuga ngo Amerika yatwijeje umutekano ariko iri mu nyungu zayo. Mu busanzwe ubona ko Amerika itanakunda Uburayi, ibaye ikunda Uburayi ntiyababwira kuhaha ibintu bihenze kandi hari aho bihendutse. Ntiyabashora mu ntambara zitarangira,
kandi nta nyungu zifitemo. Nk'abafaransa kujya kurwana muri Irani bafitemo iyihe nyungu, cyangwa abongereza cyangwa ababirigi cyangwa abadage? Ubundi se kurwana muri Ukraine ho byabafashije iki? N'ubundi Uburusiya nta bushobozi na bumwe igihugu uretse nka Amerika tubaha amategeko, nta gihugu na kimwe gishobora kwiyadukiza ngo kivuge ngo tugiye gusiribanga Uburayi. Ahubwo abanyaburayi ari bo Hitler uvuze ngo agiye gusiribanga Uburayi bwose na Amerika, n'abasoviyete. Ubundi ibintu by'intambara gusomborotsa kurwana biba cyane muri capitaliste kuruta communism. Rero hano navuga ngo iyi ntambara Pakistan mwabonye ko yamaze kwiyama Isiraheli. Hormuz irafunze ku rwego rw'uko Irani yavuze ngo twamaze gutegura abasirikare barenga miliyoni b'igisirikare cy'impinduramatwara kigomba kurinda amahame ya Islam by'umwihariko ubutegetsi bwa Tehran. Niba Irani rero ivuga ngo ibyo byo kudusiga inkori ku maso ngo turi mu biganiro mukaturasa mukatwica, twebwe turiteguye, turi pre kurwana, twiteguye intambara fapfe. Iyi ntambara rero Irani yiteguye. Irani yubatse ubushobozi bw'ibisasu bya misiri, yubaka imitima y'abasilamu bagomba gupfa bapfana n'ibisasu byabo, yubaka ubushobozi navuga budasanzwe bw'idini. Hariya kurwana na Islam ni ukurwana n'Imana, kurwana n'Imana igare gutsindwa, kandi si Imana ko muti ahubwo ni amahame yayo. Korowani itegeko ryayo rya mbere ni ugupfa upfira mu byo bizera. Amerika rero yagiye kurwana n'Abavenezuela batinya urupfu, ijya kurwana n'Abarusiya batinya urupfu. Ubu rero igeze muri Irani bo bashaka gupfa. Kandi nibyo, Irani yarigenze, Irani ntiyakoronejwe, Irani ntabwo yigeze ibaho mu buzima busuzuguritse uhereye mu gihe cya Babuloni ukaza. Irani kugeza n'aya masaha ifite ubuzima buri sokere bw'ibanga ntashobora. N'aya masaha tuvugana nta mavideo Irani iravuga ngo hari amavideo yagiye hanze y'uko Irani imeze. Nta nubwo barakubwira ngo bari gufunga abanaba ngo kubera ibitero ngo ibi nibi. Oya, Irani biri sokre. Irani ntirakubwira ngo bari kubyanga, ariko reba muri Isiraheli akajagari. Reba ibyo bihugu Amerika ikoroneje akajagari. Bivuze ko kugira ngo Amerika isikirite umutekano irimo igenzure ibikorwa biri kuba biragoye kuko twebwe nta banga dufite. Ariko muri abakomunisiti ni Syria kilo nibwo buzima bwabo. Niyo mpamvu biri muri Hormuz nta ubizi. Tushaka kuvuga rero ngo ufashe imodoka yawe ya V8 ngo bakubwiye kwibarabara hatezemo ibisasu ngo reka ngende ngo nta kibazo, niba yirasa n'indi Trump azakwishyura. Amato yaturukira Hormuz Trump azayishyura. Yazanye Abraham Lincoln barayiharasira ko wadafate indi ngo ayizane. Yashyize indege mu kirere barayirasa. Niba intaritinye harajyayo imene cyangwa imparage, reka nere kuvuga imbwa hatagira uvuga ngo ndacumuye. Twere guhendana. Ntabwo Amerika muri iyi ntambara ntabwo yayiteguye. Iyi yitegura yari kumenya abanyayirani ko bubatse, ikabanza ikahangana n'imitima yabo. Abantu wica perezida bakikomereza, ukica visi bakikomereza, ukica minisitiri w'intebe bagakomeza, ukica umuyobozi w'ikirenga bagakomeza, ukica urwanira mu mazi, ukica urwanira mu kirere, ukica nde. Kuri bo imitima yabo irakeye, ni abatagatifu, ni aberanda. Ntibaza kuri televiziyo ngo bashwane, ntibaza ngo basare. Ibintu byabo ni buke bukeya, muri disipurine, mu mahoro. Abaturage bameze neza, ubuyobozi bumeze neza, tumeze neza. None se ubwo kurwana n'abantu nk'abo bundi nta somo biguha? Ntabwo Irani ijya kuri televiziyo ngo ni ukuri turashije baratwishe, ngo Burusiya mwaduhaye inkunga, naka mwaduhaye inkunga, mwadutabaye. Oya, ariko Trump ahera ku wa mbere
otani muri ibigwari. Trump ahera ku wa mbere, otani muri ibigwari, Ubwongereza murasuna, murimbwa, Bufaransa rererere, nta kintu mumaze, ntacyo mushoboye, bizabagiraho ingaruka, Espagne muri abantu muri abizerwa, Japani rererere, ntuziriya Itali, induru n'urusaku. Nta munsi Trump atajya kwitangaza amakuru. Ndaganira nande ko nabamaze, umuhoro wa Rumuzi narawufunguye, Irani nyihaye amasaha, nimwemere ko nabatsinze intambara nayira. Donc ukibaza ngo ariko eske ubundi ibi bintu ubivuga ni perezida w'igihugu gikuriye ibindi cyangwa ni perezida w'igihugu gihatse ibindi? Umuntu ufite igisirikare cya mbere ku isi, idolari rya mbere ku isi, ikoranabuhanga rya mbere ku isi, araza akavuga amagambo nk'ay'abamama, akavuga ibintu ahindagura amanura azamuka dererere. Irani irakwihorera. Irani iravuze ngo va muri social media uze turwane. Habuze iki Donald Trump ngo ujye kurwana? No, Amini Dada yakwemereye inkunga, sorry, yitwa General Inerugaba Muhozi, yakwemereye inkunga ko Irani yayifata amasaha abiri, muhuye muhanye nabira. Ariko Ubugande ngo bwaba burangije kurimbura Irani. Navuga ngo hari ibintu bisa na komedi, hari ibintu bisa n'ugwenya, hari ibintu bidakwiye no gukinishwa, no abantu bari gupfa, ibikorwa remezo biri kwangirika, ibihugu biri gusonza, inzara iri gutikiza abantu, amasitasiyo yafunze, ibitaro biri gufunga, ingendo mu muhanda zahagaze, gaze yabuze, wowe ukaza ngo intambara wayirangije, ibintu ni amahoro, nta ntambara igihari, ibintu wabikemuye. Ariko Trump we koko isi riri kuborogera gutega amaboko, wahagaritse intambara tukikomereza ubuzima n'ubundi budushaririye. Corona yaratunegekaje, Ukraine n'Uburusiya basongamo, nawe uti urira batarabona reka mbongeze. Ubu noneho navuga ngo ishyano ricitse umurizo ku rwego rw'uko Trump we araza muri ibyo bibazo byose turimo. Turi ibigwari, turimbwa, turatinya, turasuna. Ninde wateguye intambara kujya kurwana na Iran? Iyi ntambara ni Imana yiteguye, ni Netanyahu mu nyungu ze, muri karagita ze. Kandi urumva avukana na Amerika, kurya Amerika ihora mu ngwano, kurya Amerika ihora mu bintu byo kurwana, gubomana, kubitana, ntabwo yatana na Israel. Netanyahu amaze gufata imico ya Amerika. Na Iran nava yarajya handi, Amerika ni nava muri Qatar irajya muri Cuba, irajya kugarura cyakirwa cyitwa Greenland. Amerika niva iraza muri Congo, ishobora kujya n'ahandi no muri Tanzania. Amerika ntabwo iri bwicare, na Israel iri bwicare rero. Koko n'ubundi uwo mugendana ni buburiwe. Ushaka gufata imene ngo yizirikanye n'intama, imico birangira ibagimwe. Ubundi Israel yiza kuba iyobowe n'Imana, yari kuba ari iri hagati ya Amerika n'ibi bihugu byose byabuze amahoro. Ntabwo ari Ubutaliyani, ahubwo ubu Amerika iri gusaba inama Papa, ngo Papa nagira icyo avuga ni guhagarariye Imana mu isi. Ntabwo Amerika yemera ko Israel ihagarariye Imana mu isi, ahubwo bemera ko uhagarariye Imana ari Papa. Niba rero Israel idahagarariye Imana mu isi, ahubwo ikabihagarariye intambara yo na Amerika, Roma, Vatikani, Butaliyani, inzira bahisemo ubwo twahita tubona ko ari ahubwo twahita tubona ko Israel ari ikinyoma, ahubwo Imana iri i Roma. Koko Imana ni inyamahoro, si imvurungano, si intambara. Imana yiteguye intambara ntunavunika. Ahubwo Netanyahu na Amerika basigaye barwana intambara, bagakora nka zirya zo muri Bibiliya ngo amasaha abiri, nka kumwe Yesu yarwanaga ngo izuba ririra ndangije kurimbura abanzi banjye, kandi koko bikabuko. Imana irajyana namwe. Ese ubwo Imana yaha ubushobozi Israel ikabuha Amerika, Imana ikaba iri mu ruhande rwayo,
ubundi ubwo ibihugu bisigaye ntibikwiye kwiyahura bitarapfa nabi ko muri babi. Niba Imana yahagarara mu ruhande rwanyu uretse ko tubonye ko nayo yamaze kuza mu ruhande rw'abanyantege nke, rw'abarushye n'abaremerewe, naho mwebwe mwageze iyo mujya Imana ni intambara. Ngo rero Imana iri mu ruhande rwanyu, bindi bihugu twajya dushakisha andi mahitamo ntayo, ni ukwiyahura, kujya twirasa tukiyahura. Ariko rero Imana mpamya ko namwe yabatereranye, yabanze, tarapo yashobewe, tarapo yumiwe, tarapo yabuza yacira n'ayamira. Reka dutegereze iyi n'Imbabazi TV gatatu twari turi kubabwira ku rugamba uko bimeze n'uko byifashe mu busesenguzi, muri analize no mu makuru agezweho. Mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza. Ciao ciao, shalom shalom.